ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغمر. سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت و پزهای خانگی. ما امروز همراه بیسکویتنی تارت تیار میکنیم. خواهش شد که بیسکویتنی تارت تیار کنم، یعنی دو تا کارش تیار کنم، یک تاشه با 5 دانه تخم. مثلا لازمه برای ما 5 دانه تخم، 8 قاشق کلان آرد، 150-180 گرم شکر، اگر شیرینی دوست دارید 180 گرم، یک پاچکه رزرخلیتل، یک قاشق کلان پر کرخمل لازم است. این محصولات برای تیار کردن خمیرش لازم است. اول 5 دانه زردی و سفیدی تخم جدا می‌کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند کاری ما با فیض و برکت و آبروتیت راستی که تارت برای زکات تیار کردیم. سفیدی تخم یعنی از زردی جدا کنید، پیامش بهت یعنی خوشرویی نظم بیاد. پنج دانه تخم 2-3 دقیقه خودش لرد میزنیم، بعد یعنی شکر همراه میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. محصولات ما تیار نگاه کنید چخیل یعنی воздушный. ما اکنون آرد با کرخمل رزرخلیتل همراه میکنیم. ما یعنی کم دو قاشق همراه کرده و میخته میکنیم برای اینکه درونش به خمیرک نمونه. بسم الله الرحمن الرحیم. انا خمیری ما تیار نگاه کنید چخیل آمد. خوشرو воздушный سفیدی باید این طبق شود. میخوای воздушный شود، پیامش خوشرو میبردارد. اگر یعنی وزمین سخت زدگی نباشیم خودش معلوم میشد، وزمین میشد خمیر نمیتر شود. فرم شیشگی من یعنی 25 سانتی متر به 35 سانتی متر من میباشد. من پرگامنتنی بومانگ گرفته 4 طرفشه یعنی قیچی زدم درونش به خودش خوشرو میگیرد. خمیری تیار کردم خوشرو میگیریم فرما به. بسم الله الرحمن الرحیم. نگاه کنید چه خودش غلطی دینش معلوم که چه воздушный. ما خوشرو می فرما به یک خیل یعنی تنوب میکنیم. خوشرو یعنی فرما به یک خیل راست کردم. اگه تفتان میگذاریم 160 درجه به 40-45 دقیقه ما بین تفتان میمونیم تا گو بالا برابر در گیراندگی باشد. من بیسکویت پخته گرفتم. من خودش میتونیم چی نگاه میکنیم یعنی چی گرانده است. نه میتونیم نه پشت بیسکویتی با چی گرانده است یعنی یک خیل خوشرو پختگی من پیامشم چه کنده. من 5 دانه تخمکی یعنی یکم قسمش تیار کنیم. اگه دوم قسمش یعنی کاکائوگین هم خیلی همین طرف یعنی تیار میکنیم. من دوم قسمش هم مثل اولا تخم شکر لرزده آردو یعنی کرخمل رزرخلیتلش همراه میکنیم. جایی یک قاشق آرد با گرفته یک قاشق کاکائو همراه میکنیم برای اینکه آردو کاکائو رولی یک خیلی اجرا میکند. یک قاشق آردش کردم، یک قاشق جای آرد با کاکائو همراه کنیم. من خیلی مثل اولا پخته میگیریم. ما قسمش هم یعنی 40 دقیقه 160 درجه ما بین تفتاننده پخته میگیریم. من 2 تا کارش ما تیار سفید سیاه یعنی 10 دانه تخمکی 2 تا کارش من تیار شد. ما اکو کریم تیار میکنیم. من کریم شانتی پاک تیار کردم 1 لیتر. من یعنی لرزسیم کریم شانتی پاک الان شما با خبر مخصوص مغازه کاندیترسکی مفروشد میتونید خیلی استفاده برید. مثلا ملکای زورنایی. من اکنون تارت را کریم میکنم. مخصوص این طور کردانو برای تارت است یا که طبق باشد طبق را میتونید کمتر کریم آلید که برای اینکه تارتتان نجنبد. من سوگوشانی ملکا با آب همراه کردم برای ملایم آمدنی تارتمان یعنی سراب تیار کردم. میتونید شکر و آب که تیار کنید. کریم شانتی پاک یعنی خوشرو میمالم. 1 لیتر کریم شانتی پاک برای تا آرا دادنی گولاش یک تا تارت با میرسد. اگر
гулаша гул намонед 1.5 та тортба мерасад. камтар ман малина молсиям қабати тортба бурям ки боз бошиқ шурӯъ мекунад. ман намитавр яъне тез ородосиям. мана 4 қабата крем кирам. гирдоша макӯ хушро яъне крем мекунам. сафеди хушро кремаш барои гулмониям нағз аз сабаби ки ҳаво гарм аллакай гуфтан гулаш бисёр нашавад. барои ҳамин гулаша бисёр намекунам. мана махсус ҳамин лопаткаҳои барои оро додани торто аст. ман акнун гирдакашба яъне шоколад мекунам. шоколади кондитерский аллакай ман чанд бор истифода бурдам. шоколади кондитерскийба оби ҷӯша болошба мемонед ё ванинои парранда мекунед ё ки микроволновканда. ман намитавр гирдакашо яъне шоколад мекунем. биёд шоколадаш хушро яъне сиёҳи хушро тез шах мешавад. мана бо камтар болеми шоколадамоба росткара шоколад поштасиям. ҳамин тавр осон яъне тарзи тайёр куниш тамоман қиин не. мана яъне гирди торто тайёр шуд. рӯшба бо шоколад навистам 11 солаги муборак яъне ҳабибхон. баъд гирдакашба камтар гул монсиям. аз сабаби сарча будам ҳамин гули сабсар монсиям. нигоҳ кунед оддӣ тамоман қиин не. насадки оддӣ ки яъне ҳамин гирдакашба гул монда. мана креми шантипак ба краситель камтар ҳамроҳ кардам. красителҳои аллакай дар бораш медонед. ман чанд намудаша нишон додам. ҳамин яъне каналамба ҳаст. ҳамин тавр яъне гулчаҳои оддӣ мондам гирди тортамоба. мана торти мо ҳам тайёр шуд. нигоҳ кунед чӣ хел омад намудааш. бадиёмашам беҳад нағз омад. 10 дона тухмки яъне. мана гирдакош рӯш намудаш ана ҳамин тавр омад. хай бо метавонед фантазии худтон ки ягон намуд оротед. мана ҳамин тавр шоколади бо сабсар буд. хостам камтар ҳамон чети ҷои холишба гул монам. ҳамин шоколадки яъне гулчиндам. хай бо ҳама ҳар хел фантазии худоша метавонад чӣ хел нависад. бо ягон чӣ хоҳад майдатар кара нависида мешавад. ман ҳамин тавр яъне гулчинда. мана чӣ мебинед торти мо ҳам яъне тайёр шуд. мана намудаш чӣ хел омад. шумо ҳатман барои наздикони худ тайёр кунед. канали моро дастгирӣ кунед. подписатсия кунед. ёру дӯстаи даъват кунед. иншоалло боз бо дастгирии шумо видеоҳои беҳтару беҳтар мешавад. боқӣ дар паноҳи худо дӯстон.